Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadrant awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati diri. For me, ma obi bia akwaba shonkon de eba too much GH so na abusia said the mo enim no 2022 budget ye papa ken ofori ata ene na pam for just one more de eba beto abonten ma Ghana fo nyina ehu ye de efa electronic levy levy a chese beba beda momo so ye mobile money transaction na chese 1.75% no any ebiemu nso so no ye tolls as they say you scrapping it off as they say wonam kaswa ni ebiemu nso so ashama kwan so just to boot no ebie ni wonu ma wo mo edi edwuma ewo mo ene nyoma dodo na chese wo mo ebekeka ye de efa budget no ehu eno nam so amame ne wo kasai edie Parliament hosti 2022 post-budget forum. Achese enono enam so ema the Speaker of Parliament yankasa ye papa Alban Sumana Kingsford Backburn ene Ghana empenifo ne ebiemu nso atitinafo ne parliamentarians no ekokotina ase na wo mo kasa adwumade no ekoso ewo ho voter region over the weekend achese ye papa Alban Backburn ene ebiemu nso wo mo awone wo mo edi nkitahudi a esem na efata no wo mo etina ase a wo mo edwendwen ensem no ho na wo mo eka na jese nya de esem wo mo ebehwem ama levy ni nyoma ekoso ni nyina etimi akoso na wodi ne nsem no etu edwa na wo chiemu esem braso se wo mo edi wo mani ebehwe the executive any ebiemu nso no na se wo mbehwe executive no nyoma wo mo ne se wo mo ye edi benefit wo mo nkone so eba no the legislature any ebiemu the judiciary na enema bi wo no mo a wo mo krampo no enya de se wo mo benefit edi efri ehum na yenkan hu se wo man aye wo mu no ono as the speaker no obetimi any parliamentarians no ananse wo matimi atenase aye wo madwa ko bekrum no matimi atu ya papa his excellency nana Addo dankwa akufo Addo ade eso an wo matimi atu na de so na emom mampanyi wono ontimi entu ono speaker ade so emanu enyeye na okaye no okeka ne nsem no ewieye no na wo ma Ghana fo ehunu sem odo se nkofo bi try se wo mo be yes ade na so wo mo stand wo mo edi ejina so wo mo ka sa nsem no enya de se ebefam na ebusuam se de wode ne nsem no etu edwa no mo ma me kwan na menkenkan emfa ma mo ose this year all the laws we have been passing are laws we pass to benefit the executive. Even we forget about parliament in the language we use. This is self-inflicted. It is not a deficiency in the constitution. It is a deficiency in parliament itself. We must correct it. Let me emphasize that the 8th parliament is probably positioned not to allow itself to be bullied into playing second fiddle to the executive. Parliament can remove His Excellency the President. His Excellency cannot do that to Parliament. As Speaker, His Excellency cannot remove me, but I can, through Parliament, get him removed. And no NNS so much as what to area. Now what and I will say some of you are trying to do some of those things. I can assure you
I won't do that. You don't have a good reason, so stop it. Any statement what the HR a year a branch said one more 2022 post budget forum no a call so e wo ho no enkita hudi anasa nkomotwetwa e call a year so the fa ebinum na makenkan ede ama a year mo amamahunu ye papa agban bagbin nen so much as a wodem eba ebebeto abonte wo magana fo ehunu se anasa mampanyi ehunu se Addo se wo ye mampanyi na wo mboa ema enoma etimi ekoso ne yi no nkan hunu se wono as a speaker anasa parliament no wo mo ebetimi atu mampanyi ade so se wo mo enyina eye wo madwen kro se wo mo ebeye nkwade wo mo beyem na emom mampanyi ontimi entu wono speaker ade so ema no enye ye debida na wo mu se nkofo binum e petition ni no ma bi eba eye na apno so a wo reasons a wo ede eba wo hwese ebe mampanyi e wono no enye solid eno ntia anka ye solid an ka mbe hunu se enoma bi e wo ho no nti wo nkan hunu se loss ni bi wo ho no ma wo e pass a eboa eye only the executive enya de se wo aka no wo e benefited from it na eba ne san so ede a na je se emma eye dwumadie no enhye da enkoso anase entimi endi eye emu ema no enye na nsem we bebeto apono eso na dodo na eka se mamo nya mo ho se de asede munim eye de ekoso anase de ekoso anase de monteye mamo nane mo ho eye anu makokone enko ensonative nkonko ho no emba na afo ememebusa sem hwan na eye den ehunu no eba ne saa na eka me akwakoye se mo ankasa no susu no mu di mo fe na mo sanso edi eye ganafo timamufo no enwo efo because ansa na enyoma bi baba pono so amama passe eye be anase bibi beba no eye de amotena se mudi eye eho enkomo Addo se budget na aba samo betina se na maka na de ebeboa no matimi agina so na de enwa no susu no mayi ede efo na so ye hwem o mayi emu a enyoma bebre na magye ede atuma mususu sem ebeboa eye wo man na ebekwa ko wieche no na enya de se eboa na susu na mo ankasa matena se age ede atum enti ema no mama ya anofafa keke Samo betina abonten ena yempne 11 no so yempne 11 yempne we yenyese afie bekwa ko wie chire no na ye ba betodwa se yaje ede ayede atum ye 1.75% no enkofo ebe start atua ewo eye mumu no esunti se wo mo eka womo enka na womo nyuma no so enye de ena di magana fo ehu na emom enye womo no fafa keke ena womo ede beka na ama yetirimu aye de na afi bekwa ko wie no na womo edi emia yen ewo kwan bi eso eba ne san so de ne wo man no ebedi eye womo ho eyaw na eba ne san so de na chese ka me akwa esem Addo nsema womo eka ne still mampanyi ewotumi ewo womo eso akonesa bebre emu abusiafo ensema ababeto eye apono eso no wo so wadwenkyere efa ho no ene sen fabra ebebetu eye edwa ewo ye comment section like a videos na share on all the social media platform eso media ene ekua sikapa makam. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Adriani Bia, Adriani Pabediti. Wow, Shenamna. Wele, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Mumina Johnny Pa. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.